سلام كبرات قاتلتي انكو عبدحان نابيني ميديا متصاخم نالو مارسنا خا كم تلمود بزعبا كندا امريكان بقوندو خا اوشت كندا زغاطم زولو هولو كنتاتنا هنزارب بقوندو زي دونالد ترامب اوتو زولو حدش 35% تعريف قبل على كندا كخون. And another shot fired in the US-Canada trade war. Donald Trump releasing a letter to Prime Minister Mark Carney late this evening. Let's get مجمرتا ازر استزي دارغا نعسان 4 ساعات اب كلنا كندا channelات كمونا من امريكا channelات بقوندو زارو زولو وارستيو نسخه كندا اتي قبل على امريكا استجبر ناي 25% تعريف ريتالييت لزغبركي بز مخنيات زقا 35% تعريف قبل على كندا مليسنا تعريف وي قرص كنغبرينا يزبل زلو بقنديو تارستي بسوفيو كنغلصونينا قديمنا كن حانت كنفلطا زلنا ارستلا نسخه دونالد ترامب دوبلون دزاربون يستغبروديو استغبرونديو حانسا انت دا قالو هيبخ قالو خمي سلمنتاي دعصف كرداني كلني كم حدا بريزيدنت ني حدا هاجر نكناداس كندي غزي مبصع غيرلهم نيرو خنسامعينا اغريمنت كنغبرينا يلو تمليسو خا كابت سمع وطي مليسو تعريف يغبر حجه اب ساعات زنا دونالد ترامب اكايدان سلتن نبوز حساب ملكت حتى يخوينو زلو مانياتو زحمقلني بدريهاوني غيرو بفلا يبلع لكندا اب استفالي وانات تعريف يغبر اب استفالي وانات امونغ ستيل اند الومنيوم بقندتي نغدخا كاب كندا زوص ستيل اند الومنيوم حجز حدش تعريف اوصو زلو كاب وايت هاوس ناي واشنطن زمص ناب رايت اونربل مارك كارني برايم مينستر ناي كندا مالتيو زهابو ليتر زا ليتر زيا لك ذا بلع زرغيحا زلوخ مالتيو كمزا تا صحف كان كمزي ينبب سلام نعخا اتو مارك كارني حصرا بيلي خغلصا كلكم ببيكلني انت هونه بحصر زبل انت يلو زلو سلام نعخا اتو مارك كارني امو كندان امريكان زكيد زنبره ناي نغدي سممع ويون محزنات كم ذكر يونايتد ستيتس اوف امريكا قبل على كندا 25% تعريف جيرانيرا اذا 25% تعريف زغبرتو خاتي كاب كندا زحلف زنبره ناي فينتانيل كرايسيس حجا اب كندا ازوم دراغ سرحو مبزحتهم اب مكسيكون بمكسيكو سريحهم من امريكا يتوونيرم دحرغن مكسيكو بوردر طلالا تعاصيو مستعاصو خا بزح دوكيومنتاري سيريس الله زوص اب يوتيوب ولاون اغداس تخوينو زرغي خمصالكم يبزي اب ساعات زي اتي زبزح فينتانيل بين حلفتلكمنا بكندا يزمص معناتو كم سرعه اب كندا يم سرحو زلو ወይ ድማ ካብ ሜክሲኮ ሰሪሖም በካናዳ ገሮም ይحلفون ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣሞንጎ ካናዳን ኣሜሪካን ዘሎ ዶብ ዳርጋ ዘይሕሎ ይበዝሕ ካብ ዝሕሎ ምክንያቱ ካናዳን ኣሜሪካን ብዘይ ሕጋው ዝኣቱ ይብላን ዝብል ሓሳብ ይደሩ እንተኾነ ግን ኣብ ሰዓት ዚ ካብ ሓቂ ዝተሞርከሰ ዶክመንታሪ ሎ እሱ ካንታዩ እዞም ኩሎም ናይ ድራግ ዲለርስ ዝበሃሉ ሰባት ብመንገዲ ካናዳ ገሮም እዮም ብፍላይ ከዓ ቫንኩቨር فنجدي فانكوفر جيروم يم نامريكا زقتو كم سرعه دوكيومنتار تسرح زول كم دي لزارب زلخو اتزغرم فانكوفر درأخم مسابات كم سرعه كسكحكم اتتصبق كفال ناي فانكوفر دحانصنا حالنا معرخ اندي يتسب جن بدراك تطلاقيلو بتعمي زغرم اب صرغاتات فانكوفر تخدكم ولاتي داون تاون ختما ناي فانكوفر بتعم صبتي فانكوفر انت خونه جن بدراج بني حاشش مالتي مليئه انفستد كوينا زغات دراج بسرعه بقليل اكسس سبس زرخبو زلوي انت هونه دحان ناي دونالد ترامب ارسن ملس بسنكزي ناي فينتانيل كرايسيس بسنكي اب كندا غيرو بكندا منجد كندا غيرو نا امريكا زات زلو قبل على كندا 25% تعريف غيرنا يرنا اذا 25% تعريف زغبرنا يا كندا كتحلو بوردرا وي دوبا كتحلو سزي قالت بسنكي دوبا دي حلوت كابو حليفو يمصنالو كوينو تعريفو 25% تعريف قبل على كندا مسكبرنا ماليسا كندا قبل علينا ريتاليتوري مالت جبره ملسي بزبل 25% تعريف قبل علي امريكا تعريف كده ازي طلالا زي نقبلو ايو مغنياتو حدا ريتاليتوري تعريف وي جبره ملسي سلازهبت كالاي اوشتي كندا مالت زبزحه عبيتي كامبانيتات وي فابريكاتات ني امريكا نامنت بحصر زبلت صبا كشيت انت رخون كاب قاوشت كندا بتعمي 400% تعريف يم زغبدون صبا ديري برودكتس مالتي ناي صبا برودكتس ولا تشيز دي ولا غلدي زغونم صبا تاساسره 400% تعريف انت لا يشيط الله اب امريكا $2 شيطولو ب400 تعريف وسخلو قلص مالتي ابز خشيط كله ازي خبر واقع خشيط سلازي
ኣብ ካናዳ እንተር ተሰሪሑ ፀባ ግን እትሰብ ዝሓሰረ ክገዝእ ይዝረሊ ስለዚ ንኣብነት ሓደ ፀባ 6 ቅርሺ እንተር ኣሎ ኣብ ካናዳ ተሰርሐ ንኣሜሪካ ተሰሪሑ ዝመፀገን ዋላ እኳ ብሕሱር ተሰሪሑ እንተኾነ ታክስ ዝኽፈለሉ ዘሎ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ታክስ እዚ ፀባ እዚ ናብ 12 ይድየብ ዳርጋ ዕፅፍ ንበሎ ወላ ሓደ ሰብ ቲ ኣሜሪካ ፀባ ክገዝእ ደልኒ ምክንያቱ ኣዝዩ ከቢሩ ኣሎ እቲ ሰብ ከዓ ንባጀቱ ንግሮሰሪ ክገዝእ ከሎ ዘዋፅኦ ይትገዝእ ስለዚ ዘይቅቡልን ዘይሕጋውን ታሪፍ ኣብ ልዕሊ ናይ ኣሜሪካን ካምፓኒ ትገብር ኣላ ካናዳ ካልኣይ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እንተ ደኣ ካምፓኒታት ወይ ድማ ፋብሪካታት ናይ ካናዳ እዚ ናይ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ተገይሩ ዘሎ 25 ወይ 35% ታሪፍ ክቕበልኦ ዘይደለያ እቲ ፋብሪካ ኮምፕሊትሊ ሙቭ ገይረን ናብ ኣሜሪካ ክኣትው ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ፋብሪካ እንክሰርሓ ድርኣ ጀሚረን ፀገም የለን ከነሰላስለሎም ኢና ፋብሪካ ክኸፍቱ እዮም እዚ ሕጂ ብጣዕሚ ሕማቕ ዝኾነ ኣይድያ እዩ ብጣዕሚ ሕማቕ ሓሳብ እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ካናዳ ክንታይ ይኹን ክንደይ ህዝቢ እዩ ኣብዚ ፋብሪካታት ሰሪሑ ሲ ፋሚሊኡ ዝኣሊ ዘሎ ወሲዱኡ ዝኣሊ ዘሎ ስራሕ እንተ ደኣ ከምዚ ገይሩ ካብ ውሽጢ ካናዳ ከም ድወፅእ ገይርዎ እዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ህዝቢ ካናዳ እንታይ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ካናዳ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ዝተፋለየ ፋብሪካታት ይሰርሕ መብዛሕትኡ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክብለኩም ከለኹ ኣብ በዓል ኦንታሪዮ ማለት እዩ ኣብ ዝበዝሐ ማኒፋክቸሪንግ ዘለዎ ዓዲ ማለት በዓል ኦንታሪዮ እዚ ኩሉ ካምፓኒታት እንተ ደኣ ብፍላይ እዚ ሕጂ ናይ መኪና ማኒፋክቸሪንግ ማለት እዩ እንተ ደኣ ካብ ኦንታሪዮ ካብ ካናዳ ንኣሜሪካ ኸይዱ ዳን ክንደይ ሰብ ልዕሊ 40,000-50,000 ሰብ ካብ ስራሕ ክማዛበል እዩ ገና ሙሱ ተኣሳሰረ ከዓ ሪቴይለር ስቶር ኣሎ ዱካውንት ኣሎ ገለ ሙሱ ተኣሳሰረ ብዙሕ ቢዝነስ ክንከስር ኢና ማለት እዩ እዚ ኣይድያ እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንካናዳ ብጣዕሚ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ድምረፅሲ ዳርጋ ይጣዓመናን መቸም ጥዕና ደምፅንዲ መሲሉና ነይሩ ግን እዞም ፅኦ ዘሎ ኣይዲዮሎጂስ ንሓሳብ ዳርጋ ዓለም መሊሱ ናብ ሕንፍሽፍሽ እትይዋ እዚ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ዝገብሮ ዘሎ ከዓ ብሓቂ ኣይቅቡልን ዘይሕጋዊ እዩ አንፌር እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ኾይድ ዘሎ ከስ ኮምፕሊትሊ ከምዚ ዓሚፅዋ ንካናዳ unfair ድኾነ ዲል every time ተኸታታሊ ኸ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ታሪፍ ዳርጋ ሶሙን ሓሳቡ ይغير ሶሙን ሓድሽ ዜና ያልና ክነምፃልኩም ከለና ዳርጋ ሓድሽ ኣይኮነን just ሓሳቡ ይغيሩ ከምዚ ስቕልካ ዕላል ናይ ገዛውቲ ኮይኑ ብሰዓት እዚ ታሪፍ የውፅእ ታሪፍ ይغير ሓድሽ ሕግልና ነምጾሞ ትሕግን ከ ደይ ጸንሕ ኣይ ሶሙን ሳልስቲ ይድምሰስ ይሕካኽ እንደገና ይጽሓፍ completely እዚ ትሩጡብ ዜና ያልካ ከተምጾ ኸማንሲ shame ኮይኑ ይሕፍር بزغونا ኣብቲ ዜና ደውጾ እዚ 35% ታሪፍ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ክንገብሪና ይዝብል ዘሎ ካናዳ ኸ እንደገና ነዚ 35% ታሪፍ ኣይቅበሎን ኢላ እንተ ደኣ ተወሳኺ 35% ታሪፍ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ክትገብር ወሲና ዝገደደ ተወሳኺ 35% ታሪፍ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ገራቶ ዘሎ 7% ክበጽሕ እዩ ስለዚ ኣይዋጻእኩም ንዩ ምሳና ናይ ንግዲ ዘይሕጋዊ ምስማዕ ዘይሕጋዊ ታሪፍ ተገሪልና ያልኩም ተዳ ግብረ መልስኹት ውፈቲንኩም ኣይከዋጻእኩም ይዝብልና ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ሓጻር ዜና ላዚ ኣሞ ስምዕዋ ብድሕሪኡ ኣስፋ ሓቢልና ክንዛረበላ ኢና Another shot fired in the US-Canada trade war. Donald Trump releasing a letter to Prime Minister Mark Carney late this evening. Let's get straight to CTV's senior political correspondent Michael Couture. And Mike, in this letter, a couple of new threats. What exactly does it say? Yeah, Omar, President Donald Trump is accusing Canada of financially retaliating against the U.S. And so he's vowed that starting on August 1st, he will impose a 35% tariff on all Canadian goods going to the U.S. Now, that's separate from the current sectoral tariffs. Trump goes on to say in that letter that if Canada raises its tariffs, quote, whatever number you choose to raise them by will be added onto the 35% that we charge, end quote. All of this comes 11 days before Canada's self-imposed deadline to make a deal with the U.S. and just one day after Trump said 50% tariffs on copper would also be applied on August 1st. And more than half of Canadian copper goes to the U.S. ሕጂ ኣብዚ ተቐንዲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ዝበዝሐ ንግዳዊ ልውውጥ ናይ ካናዳ ምስ ኣሜሪካ እዩ እዛ ትሪዋ ዘለኹም ሜላኒ ጆሊ ትበሃል ኣብዚ ንካናዳዋን ንስራሕ ክንቃለሰሎም ኢና ንህዝቢ ካናዳ ክንቃለስን ያትብል ዘላ ግን እቲ ቃልሲ ከመይ ክኸውን ኔጎሽየት ከድል እዩ ወይ ድማ ዝርብ ከድል እዩ ክሰማዕ ኣለካ ኣብ ጣውላ ኾንካ ግን ክሳብ ኣብ ሓደ ጣውላ ኾንካ ክትዛረብ ተኾንካ ንኽልቲኻ ደሰማዕ ሓደ ነገር ክህልዎ ወይ ድማ ኮመን ግራውንድ እዚ ሓደ ዋና ሓኪም ኮይኑ በቃ ሓኪምና ንካናዳ ክንሰማዕ ኢና ዝብሉ ዘሎ ክንፅዕር ኢና ዝብሉ ዘሎ ሓቂ ተሓሽቶ መራሕቲ ካናዳ ክንቃለስን ኢና ዝብሉ እንተኾነ ግን
እንደገና ታሪፍ ተገራ ካናዳ ተወሳኺ ታሪፍ ግበረላ እዩ እዚ ስቲል አንድ አሉሚኒየም 50% ብጽሕወሎ ከመዲ ዳማ ኣብ ኣሜሪካ ሸጥ that's why ka ስራሕ ድሳ እንደሎ ምክንያቱ እቲ ንኣሜሪካ ድኸይድ ነበረ ንብረት እንድሕር ካምፓኒታት ኣፍሪን ክሸጣ ዘይከኣላ ከመይለን ሃየር ክብላ መብዛሕትኡ ሰብ ስራሕ ሲኒ ዘሎ እዚ ኸ ሓደ ካብቲ ጠንቅታት ናቱ እዩ ተወሳኺ ኣሎ ናይ ገዛ ሽግር ኣሎ ካናዳ ክብር ዋጋ ኣሎ ዝወስኸሎ ኖርማሊ ኣብ ኩሉ ዓለም ኣሎ ውስኺ እዚ ቀንዲ ሽግር ኮይኑ ደሎ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ግን ተወሳኺ ተጽዕኖ ኮይኑዎ ወዲ ሰብ We'll fight against it, period. A defiant declaration from Canada's industry minister talking about the threat of 50% tariffs on Canadian copper. While meeting the Vancouver Board of Trade, Melanie Joly said protecting jobs remains the government's focus in this trade war. We denounce these illegal tariffs, and we think that they're a direct attack against our workers and now on in the copper industry, and so we'll fight against them. While the fight continues on one front, negotiations with the U.S. are ongoing. Today, the Foreign Affairs Minister said she believes a deal can get done before Canada's self-imposed deadline of July 21st. I will say that we are still hopeful that an agreement can be achieved indeed. But one of the people who negotiated the last trade deal with the U.S. disagrees. I think that's, not realistic at the present moment. I don't think that we're going to be able to achieve it. እዚ ትሪኦ ዘለኹም ናይ ቅድም ፎርመር አምባሳደር to the US ነይሩ ካናዳዊ ኮይኑ አምባሳደር ነይሩ ኣብ US ዝሓለፈ እዋን ናይ ንግዲ ልውውጥ ስምዕ ዝገበረ ንሱ ኣብ ሰዓት ዝኻ ንሰማማዕ ኮይኑ ኣይስምዕንን ይብል ደሎ ግን ክንዕዘብ ኢና ሁሉ ግዜ ናቱ ርእይቶ እዩ Very much of significance over the next 11 days. Canada's former ambassador to the U.S., David McNaughton, also sits on the Prime Minister's Council on Canada-U.S. relations. He thinks the government should extend discussions until U.S. President Donald Trump softens his stance. When some of the things that he's doing start to bite on the American economy, when inflation starts going up, when things start to slow down, I think that will be the time when we can make a fair and reasonable deal. حسب نايزي ناي قدم امباسادر نا يو اس ناي كندا يو اس نبره اذنا انفليشن صعبين قبل على امريكان مسقاطمه شعي دونالد ترامب اوكي اذا خون دلو ساي كواصانا ني خبل نعمل نسامع كبل لك كمتي ني تشاينا زغبرهم تعريف مالتي قبل على تشاينا تعريف كيرو تشاينا خاتملاسي تعريف كير انت هونت فيلدي ግን تشاينا اب ساعات زي ني عالم ملو حدا خابتن زحيل هاجرات يا افرايت هاجر ياخا ተጸባይት ሃገር አይኮንትን ቻይና ና ሙላ ዓለማ ተፍሪ ዋላ ኮን ቻይና ወን አይከዋጻሊ ምክንያቱ ዝበዝሐ ንብረት ካብ ቻይና አሜሪካ ይድኸይድ ዋላ በኩል ዓለም ተኸድ ዝበዝሐ ዝገዝ ሃገር ግን አሜሪካ እዩ ስለዚህ ንዑሙን አይዋጾም ነይሩ ኮይኑ ታሪፍ ግን አሞንጎ ቻይናን ካናዳን ትራያ ለኻ ቻይና ትሕይል በኃይል ፋብሪካ ማለት እዩ ብዙሆነ እቲ ናይ ንግዳዊ ዘይምስማዕ ነዚ መስላ ሞንጎ ካናዳን አሜሪካን ዝከያደሎ ናይሎ ማዓልት ርስናኻ ነዚ ዘጠቃለይ ነይሩ I hope I and وحكولكم من كخون كم زرد أني بزحات سباتات كومنت صحفلي دلهم بزعبا خان رخالي انتهى له تقول نلو بزعبا immigration بزعبا process بزيت حتى وراءاتي انتهى له زغون حدش نقرت له أمس علنا تقول نسبات لهم قرب الصراحة مستمر قرب عيتعمل سازلو بخوم أي فيديو ليسرح دلهم انت هون نجن كاب حجني وتسرع مدامنا كن ملسينا انقع مسايد أنا حكم up next time كسان نراقب زود حنكم